Ganzo zarenga omushaha yitu ya kana 13 okwezi no kwa mushanju omwaka 2022 itabarse yo kwemtahi wanje kandi kutangira program yitu Omushana Gw'Ebyobutegyeki hano ya GNTV edacika twatwarenze mu hano na mukaga nuzatusaho abweshonga zitazumwe na zumwe aconka mutabarce yo mu evening special habona program zone okuyaitwa atandikira akasheshe kerizo ndi Innocent ARINAITWE nyenda bene kutwara program weje kandi mutayi wanje ni gambira ngo honda twegitaho oza kuza YouTube channel yitu GNTV Uganda obase kubona subscribinga kandi obase kubona utunga kurunji YouTube channel yitu GNTV Uganda abine smartphone base ku downloadinga app from mobile app hamwe na yo TV app zone applications ezikushangwa Google Play Store ningashi App Store asimu zito eza sereza kandi wene Star Times bibira verna mwenda no botwine kurunji free to air decoder chana taronina Omushana kandi twatambura kumwe acho mutayi wanje Dr. Kashon biga program weje ni kumanyisa ngo otakaferwa sing and dance for charity gospel vimba mega digida eraberi hano ya King of Kings ebirabir na munana okwezi kwa munana 12 etandika sha munana wono takaferwa orebece ngo wose kutwegitaho hano ya omusenge and dance for charity tubase kwera abantu okwahero akasinda turashorozemo tuza kugenda twere abantu abatari kwebasa nabunga abana b'imbagarika y'ishomero mutamu yakashatu batine byo kozesa umashobero akasinda kararugemo iyo turakatware kwenda ngo abana bitu babase kwega kandi babonye ibanda baronje mu studios nyine Amoni Rubarema ubwo narwo mu kibina cha FDC nyine honarebo Karanzi Kajubi Moses ubwo kansara abwa Katete East nyine Asimwe Douglas ibinjira ubwo ni panelist witu kandi umugambi w'amazima habona na cyo mukama Ambrose inishidekatiye ko cyo kwimbera ihanga gito ya Uganda akireka kashire yesigatare no bonde kama akadisha ko umuntu musya hanuya abase kuba productive ke na program Ambrose amse waktre abari kutureba nafu n'umugisha ukuvugana nimwe nimbara musya nibanyeta cyo mukama Ambrose rukurubirira kureba ngo ihanga gito ryagenda je na muno mukaruke 2026 turi kuyaho President Museveni hangari kugendanisha yewe gwe ni cyo mukama Ambrose kandi yashaka yashire kuyagamba abana mukaga mumurebe ni mumwirebe kureke ngwihanga wasa kubana ubuyogero misho turi kuza kutandika program y'Iterizoba nyenda tuganire shonga stars mwenazo cyo kanta katangire shongejo nyenda kutabarusya abantu amone kurukayo ibizibo biba bitungire abakishatu twata kwine cyonka twabasa ko ishitwa kozire akamonye akomeza mwazi ya twasa ko tutambafika bwizi kandi twasa ko tushishiriza umukikuru wetu cyonka amakuru agari mu ihanga agatashimiza abanyayuganda jaro muri karamoje yabejara wareba ibishani by'abana n'abantu bakuru bahora witwa Embabazi umuryecho Uganda ubu hateriye erozire abaraze kwekita nigashkwetaba mu karuru ka East Africa abo rwa MPs nigashaba gishengero abara abasinwa kutubamba ciceze hanga gito ya Uganda mu kibuga cyukuru cha Dar es Salaam muri Tanzania okutandika no mwaka wo gusya 2026 kina batwereyo atwine mu Kasambide n'abasobutagarkayo atwine Opolot nabona abasobutagarkayo abona nabandi ekibina cha NRM kibase ko selecting ngashinchitora abantu 10 abibatireyo okushaba kwabo barukwenda ngo bejumbire omu primary yashaka bejumbire omu primary za NRM tubatunjire kadisha umuryabo twineho honare bosezi muyambi mutabiwitu umunyambara tuba muronze kuyaho baselectingira abantu nigashibaruza abantu bokika batano abarase kubona bakwatira NRM ebendera so iwe komya Uganda
akaruraka nikagasaje nigashimtsa kwengindikaza kufiyambaci itwe nk'abanyarwanda ubutosha tutwe tureba abanyishengero umukibina mu East Africa Legislative Assembly ugatine kinakwasa kubuze kibakozere okagamba aha bwa chat Uganda aha pressure yakwenda kusindika y'abantu bakurenga muri 10 tatandikana amone twigurije kiganiro ababara mnongo mtebe kanisa program abari ba GNTV masiba ku njoko kandi muje barembera mukora bamwe abumbire sibo umihanga kandi ndakakira amaramo baze sime timu kureba na mnonga baba September ombererwo ija kunkwasa akushengetereza kaka wanje utwashengeterize obakashato rozande wile so today is a week mwebale mnonga okumpa amani na nekesima ninga nkesima abatari banyamwini abo kubera nabo kandi amazima y'imwire uranga bongere ndisha nimanya kunanda kiterambere sakondezi zokiko wikara umwami Reverend Friday hari nabare nareba kandi akasima abo kayazize ngo umwe customer twahanura yareba kumureba tusheka yataka byako so jona bire kumbanjura mureba abantu ngo banyine basewe nabanyabo Legislative Assembly narishi of Parliament ya East Africa ngo bakore umvandiko biriho karabakunda abakozi bona bapata states washobora kusayinga kasayinga ngo workshop iri kumunda kwa project workshop umugabo wa East African Church n'amahanga agakora ubugiza abantu we are partly lucky chintero pate nabo mbere riyo uletu n'amahanga Uganda, Tanzania, Kenya, South Sudan, Rwanda, Burundi gomkara Kongo gaba Omushana basabona abanyabo batina bakutureba agomanga gona mukaga Omushana nagaronda abajocerwa mwenda onule 9 abajocerwa mwenda abo nubo bakujocera amahanga omu East African Legislative Assembly buri hangande abantu mwenda buri hanga so this case ntwakubara mutuna abajocerwa mwenda babaza mushaka bana nababiri if I'm not mistaken so abana nababiri nubo bakora ishengero ya East Africa Wakayo kubona tekuma ene graduation no gukora rufanye kugeje mu etishemere kumanya no kumanga buri hanga na sendikayo abajocerwa mwenda abajocerwa mwenda bine umuhanda kuba kubaronderamo basabona abanyabona gwe nanyenda ngo barabire mukace kace kwa kuba kubura ibiro 9 parliament kuwa na ritami yabo ku expire Kirak wishenderebyo ahandikira ba speaker b'amashengero g'amahanga agariyo mukago abagamba ati basebona abanyo ihanga parliament y'umukago eriye komo wiro buno in this case hane shemere ko kuza komo ku 12 18 sichikumanyisa ngo stakayitire 18 ebiro 9 before 18 no ku 12 yes Uganda no kuronda abajocerwa mwenda ejo nane ndewe mukarimi kache bakugeta notification twagabo shuru ahakuronda kireka yamara kwandika kubahandikira goma kumanyisa mahanga tuzomukuronda
by members of parliament. Like any other group, amashenjeraga ugene amateka governing okuronda process yo kuronda. Juni yo kwenda kusaba munongisira nabora uri yo kubuze ukubaho ni ukuba. Article ya 50 ya constitution ya treaty ineme bintu nka bibiri by'amani. Feasibility and visibility okurebeka mbona na twayeta kamani gebibye nebeho omubachiki bora mwenda buri kibina nk'ikibina kikabire kikujocha ekine members of parliament in the national constitution and in the national parliament. Yes. Or in the national assembly. So in this case nka Uganda twine bibina mushanga ebina bebembezi narishiba members of parliament irrespective people inomwe eshemere kuba naye kufuna omwebembezi akwane kibina ekikurebeka kandi kikahurirwa parliament akwatine member wa parliament Diema naye nomwe asuma asumana basara naye kabire kufuna omujweterwa konkatsera nditu no mu Uganda yobukuru kubuza ngo babaronda bataningana bakora bataningana bakora ki na nendonda ekiri mwaka yaciye kubira because basebona abanyaba barebe banywane banje abayero bakweretse ngo ubuno baza kuronda abantu bwabo kandi ubona nibenda barado basigire bashaka. The same article is about the National Assembly should again think of the shades of opinion. Manekolera Jan of create independence. Mahambroza ukunda kusimba nka independent that in chibina na wakabira kuba represented. Yeah. And then you wouldn't ngona abanyadini n'abakibona bakakuba separate opinions zabo n'abashaka kwa kugati bazeta shades of opinion. Same article gake kugira ngo tushobora kwa consideringa na jeno abachara then I mean streaming and what have you abachara agenda yo bangaye abashija agenda yo bangaye nango awiyonje una kamani egira ngo at least kimwe cya kashatu cha members abakuza mu parliament yo mukago bashimira kwa bako reflectinga ejo gender. Same constitution ya article 50 etugira ngo arunda special interest groups ezakubire zikurepresentinga omuki parliament yo mukago wa. In this case parliament twine mabasirikare a special interest group twine mabachara under women emancipation yo westinsa omwami 7 akwebembeza mu kareta nubwo ari abo mu rugimu y'imyaka 3 na mukaga atakombekera ishomero na rimwe ry'abakazi ngo byote nangwa abakazi nabiki nabakunda munonga yabombekera nk'ishomero mu rugimu ye agarobona naga obote na ni n'ababiya barujya ngo bakabata kwenda bacara konka y'imyaka 5 musanjo record kajibi yaba kuri mana aza kubingambira to mwaka umyaka 5 mukaga tombekera ishomero ry'abacara cyo tukubakundira muno but ninga kasate zireke ziriryo so ati go gender na special interest groups to take a meminyeto which are the majority carried in the world in the world over. Yes. Akona botu bine on special interest groups. Basaba nabanyabo mu parliament yihanga ninga national assembly twinemu n'abakozi abatweta workers. So the workers should equally be represented. So meaning tukabire tukubanza twakwata bari mushanjo about political parties to be here. Turugabo musanze ba political parties tujangwate zinete bibireza siga zereze nka workers na independent aho mwekwasa mujango bibina bizereki kunkati banyanwana bitu bona raba kwiruka bona mukaga nabenda in fact teze kunyiza munonga na social media no ndetari muni follow muronji wa social media babira kugira ngo warebo kuba batireho kakoza central
masi juu another one will call northern manyamujenyi hata zero western batiro gender women na rosa call no batiro northern na nabandi kokoba wena burya kintu ireko bagambira dagara sinabatu nabakutureba ito ni political dishonest. So political dishonest ya Uganda rane nano kuzana mbyaheru konka amateka gatakubyicirasa. So to say nicho kulya abantu bakubuza because kuyakubere kuba heated up debate mukamangwe kibine kyaza kuteka yo innocent. Take an example nuwara akurembere nkeminyeto eminyeto neteko kumanya innocent ya rondwata kuza kalevo yo kutujwecha wata ngwa akacyara rwateko kumanya madam so and so ya agendata kutujwecha wata ya political party of this neza kumanya ngo yatwara candidate X nabwo abantu bamumanya. So ekikuleta abantu ko byo yo kubuza nibyo buzo bingi in fact katukubiganiro politically twiteza mkalente entebe yo kubasa kuzamu ukasigaze mirembe ya because member wa West African Legislative Assembly ubu ya parkinga katare go kona abantu bakumujura which kinsumu mchara meru mjenye ko mbarati ko kumujura ngo byabari ari member wa parliament wa nanka wa nyebishozi because nabindi tebakubamanya. So tsetse bakumane cyo bakora yo bono bari abakuzayo barebe namba za TEC bamara wanejo konke kikubaretera ekizibyecho necho process na systems eziyanga zirimestwe ezinanka ezogomoshongo zayishongure mu system borongoto nazo zikureta ejo challenge yaguma eronke ekizutayo. And then arbo tenure of office parliament ejo nubajihata muzibiri ubu abo kugira ngo bambide tibagarukayo tamaze yibiri embida azipozerezawa na Susan Nakauch. Yes. Ubu nubahata tamuzibiri completed tubaringa Uganda because member of parliament wa Uganda na wasakuje kainemi yaki 18 aikia kutambura chiko Kadani I don't care tena tena kumesho ngama zile kunkana asa kutambura kunkichi kulete era niyo system constitution ya ati constitution boberetse biyo wabiza noza kutubuza abuza yobshi niyo system because constitution ekero ekwatamuzi za president unawata kazikwata ya zati yaziyam so at constitution ekimwine nokwe ugira mu mire chipapura cha constitution batetari constitution kana constitution yo kwasire mati ko ngaga na muka ni itano neno tibara constitution no myaka 25. So obo beche bakusingaho bine tamuzibe. So tamuzibi nazo simara kuwa abo babiri bariyo bari kurira abandi nabandi bazaye. Now ekindi omekina bakwenda nyereka abantu nazo like any other karurukona nabo bine by election in case member ya resigning, in case member ya shangata qualifying, in case member bamuhobwa minister, in case member ya kakuna kashanga karuka Uganda kakumukorera akesi mbo mkaruka Uganda ninga karwara ninga ka member state akaba member wa parliament because basaba na banyaba baturikiriza ishongero ryiyangero ko National Assembly tiri kwerondamu ba members ba parliament bita ba Uganda nabo batezi bakarone electoral college yabakuza akuzwetera staff of East Africa konkabo nka members ba parliament tibakwerondamu ekyabona okutera karu so kuterera abarugo mu byebyo bibina abarugo mu shades of opinion abarugo mu gender mainstreaming abaruga omu work on special interest groups bonga members ba parliament tibakutera ekyabona okutera karu tibakweronda. So say amon nani member wa parliament tinkaza mu East Africa anaka omukwesimba omprocess ya iyara kureka ni mbali yo mtezo wa karu. Okay. Amon aba MPs baweza kuzomushengera nibakwera chihanga ndokuza kwakira umugambo ndiro
si amahanga gakozewe agakozero kwigita kagira amakuru gaza ECOWAS SADC gine cyangwa kikakuwera hankati parties za Africa especially za kuno na Southern zikiza za funetizo ati bo bawera bata mutako bamaye recent currently Uganda no bekengo to DRC njeni no bekago mukago orders no bekago mukago orders no echo timuza Kigali kamucho gadio ni janti base abanyama kutureba abareba GNTV Uganda kombeka emputo za ko ikombeka ishomero Tanzania matero rwa yombe kirengo to Kongo matero rwa so kambuza ninga kambuza abareba GNTV okwata abana bihanga ukabato mu lockdown esande kinana ukaruka ukazowani bawa ukombeka ishomero kigura ngo bashome so na wakora service mu Uganda bana ndeba maulagerizo bakugira ngo government iri kuronda sente zo kutwara karamoja gukora yekuto ngo bundi bakakora ibyo bushubuzi nabo bayingeje ngo mu agriculture zizo kuza ko mukabazi bwine kabatarabarize baza kutera amahoro ngo babayana so government rero ndo regime y'abanywana banje bakajubi initize ubucumu nekora yo kubo dukoze Kongo tebagire yabo mukago dukoze bakutandika urukuto rwa Kongo ikenda kajiro mu iya nari cyo East Africa president Museveni kajiro mu yes akana kirengo neza kuzama no yakukireba hasi kuyagireyo yakora yenkuto kikamara yo rutaro mwe bara no yewe Douglas eshonga za East Africa yebare munongo kinsa innocent nyenda kuramusya batayi banje binye napano kandi nkirize ndamusena nabo kutureba erizo banafano mugisha innocent nabuga n'umusha mukuru yanasime mirimo yitu kandi yankiriza nkora musye bamweta ochitinisa bitwa babo Richard narwo muri Nyamutangaho yajyangwe mirimo yitu nagisima kandi nyenda kwebaza abo kumanoreba program yedina no buhabuzo buwampereza nabukunda kumvuza hanshonga yawe innocent no manya okwenda kukitangariza je bakutureba ebinji ochitinisa rubarema yabugamba parliament ninga shikuru kweta iyala ne ekombe kwaho kuruga omukago gwa East African Community. It is an independent legislative arm omukono gwa East African Community. So tutakagire kuza kudiscussinga iyara yaberoho omugasho gwayo nahora nobuza rubarema ningashe kuba kuzo mu parliament bari kukorayo tutakagire kuza kudiscussinga in details. Tubanze tubuze omukago gwa East Africa gwo guruho gwine impact aha munya Uganda, aha munya Kenya, aha mu Tanzania, aha mu Congo, aha munya Rwanda, Murundi na no mu South Sudan, gwine impact igutire hit kubasa kugambaho. Bwana Innocent ekidomora cha paraffin waji kwato kajiham okachozi wata mama toka gatwara okagia okagatwara chiruhuwe nibahuraga kunuka paraffin ekidomora cha paraffin wajishko kajiham okachozi yaje muno kikabone kikatukura okateka mamati wagatwara chiruhuro ba wagatwara ngabije kuranga nukachi
paraffin so hati nugo mukago gwitu omukago gwa East Africa abantu abagukozere abinji bakakora n'ebigenderwa byabo nk'abantu tibigenderwa by'amahanga gibakwebembera because omuntu yakubenagira okisinzaro barimano yanakigamba ataba bamemba bari mu parliament ya East Africa no bwakora bahari atubakora ki because tayine impact aha muntu tayine cyari kongera aha munya Uganda mbidagire ya savinge bisanje bibiri kunka yanarabo muri Masaka hari ikintu cyo kubasa kugira ngo ekyechi kuyagiro mu East African Parliament yakitugambira yo cyakoro izo tukatwinaha obugungo bwitu na Rwanda ninyendo mpereze yo statement emwe eyi East Africa nangona na iyara yakozire kagire tkunka okwenda kumara heze mbozi za Rwanda na Uganda itite twakora resolution nke ebeti kikaba kitaro so ekyo nkikwereka ngo East African community yituriyo ntugamba na iyare bituriyo ntugamba tebikozire ki tebiro just teriya nerigi yo kunywa cyayi rigi yabebembezi kuza kunywa cyayi after all mwemba bari kuyo mbitebi byabo mbajya ngo turiyo ntutegeka ki abantu bitu konkani nyanda kubagambirimo bakutureba East Africa community na iyaro babiroho batebiroho obuzubunu bwenda kutandika kuba omubantu b'amahanga agari kwebembera okitinsa Ambrose no kushira kungambira ati antira abantu bararealizing ngo nibetekwa kwegaririza obwebembezi bwabo na no kumanya enshonge ziri kubakwataho ate amahanga nibwe garafune ki obusingi so ate wareba ebiryo mu iyara ukareba na infighting for example yo mu kibina cyabakajuru bakitiriza bagira ngo hati buri ari kwenda kuba member wa iyara arete bihandiko abantu bayetorora bazo kubaronda amabara baronde bitabo byabo batikure bintu byabakosa transport batwara impapuro zabo cyadongo kubahereze byona kubicishwijuma ubahurire ngo babari 10 na niho wagambira na munywano witu seze muyanda bahereze kushishezo sente zona enaremwe tukanda hatitwe itwataho ring fencing ababire bariyo incumbents babe niho bagarakaye in the first place no buza abenshi mwayigwireho ngukanda aba barete biki ebihandiko so ekintu kwereka ngo interests ezabari kuzo muri iyara tizo kugira ngo zisavinga abantu kureka hariho umuntu umwe ari kugira ati nankogu ntabasa kwijo musya andeterekizo nekonkogo bariyo undu kumanyaje mere mugenyi Dennis Namara oha oporoti ababo nimbasa kuba nino kundu kuba handling so whatever that infighting in fact nani mbishomaho abayinare mababinjire bari kugira ngo mbaza kutabaza bari mbazo mukoti abo kwamba jangwe nari muteyine man go kubaremesa okwesimba kuzo omuchi omuyara so whatever that infighting itangisangu omuntu wabulizo iwe nko munya Uganda ebe bishemire kuba no kukwataho bitari kukwataho ekitwine kutandika kushabira abanya Uganda hariho umuntu ari kuza kuzo mu iyara akayamba abanya Uganda ninga abanya Kenya ninga abanya Rwanda hariho umuntu ari kuza kuzo mu East African community because in the first place omukago innocent gwakubire no gureba ahambera y'abantu abari mu region ejo boss ombyo bwebembezi omubyemfuna na no mubyenshomo kunga hindu kugambira ebizubu byone bitutwire nturaho mu Uganda kanye yo Uganda yo
ebizibe biturukurwa mu Uganda hatinka hurire yo kawareba mu ijo mu karuro twabetura umunturura na nebyo yatukozebweho tinka hurira yo ganangu resolution emwe erabiro mu East African Parliament eri kugira ngo abanya Uganda bakakorwaho ebibi ABCD nitubishomerera tinda cyurire Innocent obire norebe byabe biryo mu Burundi izo bari kwenda kuhamba government tinka hurira resolution ya East African Parliament ekiyabire nega Innocent izo abantu bakugambira ngo ihanga rya Kongo ryegisire aha East African Community konka noreba abakongo abari kwiruka mu ihanga ryabo bari kugira ngo entaro za bentaro kandi entaro abari kuzireta bamwe ne ba neighbors abavirukire mu kwegita ababire bari na chairman Owekitini Kagame Owekitini Museveni na n'umutabani amazina gabo gamenshoningirwe umbantu abari kutataganya Kongo ibyo bituri kubisherekera umahanga umbantu abari kutataganya ihanga rya Kongo so hati chikumanyisa ngo mukagonu kuba gutine mani na parliament yo mukagonu ebetine mani kugire ki yakora and to make matters worse Kagame kucanchikaranya Kongo no webere na chairman wa East Africa watireba so twaba tutine eyibarukwe twatutagambire ahali democracy and leadership tutakubasa kujigambaho mu East African Parliament aho ntuba tusisho bwira 2018 na 2019 turukuza kuzo mu karuru abanya Uganda bayisirwa ha streets za Kampala barukwika 10 ahawo nho twakubenturebera manu bwo mu kagayigabe gashemire kubana garigirayo kakajya ngwite ki East African Community echechi nitukijumerera kandi we are not part of it East African Parliament kesheme kubana erigayo ikajeteche cyabo mu Uganda in fact asheme kuba hariho na penalties abo kuba yakikozera yabe nahita abantu benseje akabana amanyi kunga tine nangu na statement emwe eyashohweziwe East African Parliament East African Community kugira ngo ece cyabo muri Uganda nitukijumere so nyowe twataka kwasira hansongezo Innocent eziri kushasha abanya Uganda ba presidents bitu shininga abebembezi bitu na ba geno kugumana babonabonesa abantu bensezo deni ngwito tuisha tutero mu ngaraba kwenda kuzo mu East African Parliament in fact echo ni ndeba muntu antusisira kimwe no gwiri na ninza kushemerwa twantugamba nka bintu byakatare twantugamba nkenzara ya Karamoja hata yiwano gambaho ejejeri yo nenyi gabantu kunko mwina bebembezi nambo nyenda kusima abekibina cyanu bakwata tons zemere basindika Karamoja abo kujya government eri kwebembera abantu yeri yakozireki egwezegiri bashiri government eri kwebembera abantu yeri yakozegire abantu bo bariyo no bafa no hurra bariyo no barwanira okuzo mu East African Parliament abantu bari kwebembera bariyo no bakora ki no bafa so Innocent yes obuzibu bwona obu Uganda yine obwingi nebusheyaringana n'amahanga mingi ga East Africa oyireho hati nkihanga lya Tanzania na nihanga lya Kenya nigo garahana basabasa kunkihanga lya Rwanda naryo lya bitoke ihanga lya Congo South Sudan Burundi amahanga go na Uganda gakiryo mu buzubu na daraga gakine obwebembezi bubi buri kutandikira hamwe Innocent tino mukuza kugera East African Community ekakore ibintu birungi ekateka nguhine cyo kubasa korwa batireba twaba tukina bebembeza barufiteka kuba mu menda bebemberi ihanga mpaka bafiri hariho go mukagobura guragira amakuru izoba naro abantu nubagira ngunyowe ninyenda kufero mu ntebe nanguna no mutabano wanje yareba ninjeza unka kwa mani ninye ndiyo nimutebeka nisabe nwe yakora ki abeni we yakwata umukagogo turiyo ntushisha ki turiyo ntushisho bwire Innocent esare y'abanya Uganda mwine kushaba nemo nambwenu ntwire ndiyo mumbo kushaba eshara nungi burukasheshe n'umwazi Innocent nkatandika emyaka hati nkamunane hwire kushaba eshara
konka nindera hange sara gisirizeyo nabendi yahe sara ejo yagwa Libya sara yajetoreza mukama yagitwara Tunisia sara yajetoreza yagitwara Egypt na za Sudani hate sara yanje mukama mbe ni impamvu yazajigarukamu esara nareba yagitwara Sri Lanka esara ejo ninsaba mukama koko jetoreza mahanga gogona ninsaba ngo esara ejo ekiro mukasheshe gwaha nitwe tureba abantu baburi yese tanga rya Sri Lanka hati amahetu goge by the way Ambrose ninjira ku kimuganda tikirukwe n'abanyabutegeki abo opposition kubarare mwo kwindura imbere y'abantu nibiza kwekwatira muko korebera mu ihanga rya Sri Lanka ihanga rya Sri Lanka tahambere mahe tahambere polisi tahambere wade ba politicians abantu baburizo barihire kubatira amajita amutwaro bajya munga ahariyo tukuza kutegereza ngo batwebemberwe cyaguranyi ngabo wa Sri Lanka tukwiza kutegereza ngo twebemberwe muntu wa Sri Lanka turikwiza kutegereza ngo nangu twebemberwe kiza besije bajya ngo hata hariyo buri muntu abenaye bembera nicyo barebiro muza swimming pool za president abamwe babya manombe tande eje sara yabeta ketorire nabesengereza yabeta ketorire nko kwezirene yetorora ndikugishabaje ekizane yetorora neto yabeta kashira eje mikago na parliament yito yafire hati yemwe hafire yaha no buramba bagabira za miliyoni zimakumyana hafire yaha bono basibano babahereza amamotoka izo babembara byamwe bitenso parliament bajango haye bibitense bikwata abantu mbembe nagirekai mbembe nagiroko mukwate kintu kidogo ya 40 millions hado parliament yo mukagugwa East Africa neja kukora yaita ejeji ya fira and mind you ekinani kugambera ngo ekijirikani cha parafin eji parliament ya ni yeru kurabyamu abakuzo mu East African community ne barabiro mu parliament ya mwena kanu ko kajejena we bari hata kajejena kabana kanu mu parafine kirukunuka hata no teka nkuriya nahiza kwikayo ki so ninyenda kubagambira ngo imwe bakutureba abakufayo mu kareba TV burishara ya munya Uganda no kureba ngo kikiro mu Sri Lanka kizaha twegarrize entebe yitu twegarrize obuyinza nibwe bunya Uganda raye yagarre omuyihangariye deni hanga tukagaruka tukarupuraningira gusa Eva Dagaras currently president wa Sri Lanka nafumirwa hagati ya mizi niyo ahandikiye azakuza kuhandikira baharaye yo kuresigninga kubwa bwa president umwami kaje tugaruka East Africa kama hana so ati umbimbura mechitabo tabecho machira lamentation lamentation kwa tichwani yes kwa kama mchasho machonka aina kushoma ile tawe bintu kushurwa nili kumanya mbibu bazo lamentation ni makano shara yele ndio lamentation yes ate kandi kuya ete kugira nti mbwene sha yakushaba na ende ya Libya byo bibenga ende ya bya ngari mu Uganda na hamani abo kuba Uganda huturi byo ntambura abantu bakujanja serione zo miso so that's the situation biriho bikawoga aba Yesu yaho yari byabaho mpaka abacho kwita natural calamity tinga ndakuza muno natural calamity zimwe bikwiza wine kubirondera mubazi kunkabigweza so things zakuza munonga okwe katika East African yara East African Legislative Assembly parliament nkuru ya East African community countries electoral noir neba members abari mu mahanga mushanzo hati no manyamukwa ryo mushanzo kwa ryo 11 kwa mushanzo na Kongo ekiza so there is a nyoma 2 days ago no kwa mkaka so we now have a new member of what East Africa yokweta Kongo kandi byo ntambwe so
ekikulu munonga East African community tiyizera izuba ikabanza yaba ekazaho 1917 kukayiza nebindura amazina kandi yitwa East African Customs Union. Then batawona iza bahindura para utubonere East Africa community yarukwenda Kaga na Mushaga, I think there. So we are now moving. Iza yafa 2000 naho kamukora tambura hamwe 2000 ayongera amahanga gandi ubagatunga ryashatu aza mu Rwanda na Burundi izaza mu Sudani atiza naka na Congo. So East African Assembly wa yara hom mateka kandi atakumenya ntine yambe imice kwenda kuyambiha enseji nabo baroho mukana kumenya ntine neza kuyamba nasine yambiha enseji nabo tukoze ki. Yes. So ekibuzo kikuru kiwali obuuza nti kwa Assembly aba members of parliament ba yara na East Africa na Legislative Assembly ine yambiha enseji community yiti ya East Africa yamanga mushanga wa members of parliament next parliament ine yambirense hati cyukubanza no maza wamanya ahabwenki amahanga agamushanga gatireho East African Legislative Assembly abwenki ya parliament kozeki waiza kumanya echo ahono tamburaje omanya byine gukora n'ibitinde gukora ki gukora. Then omuri ebikuru munonga abwenki East Africa Legislative Assembly eriho na parliament eriho harimo ibintu bina bikuru icyo kubanza no kutayiza kwita no gukora ansonga ya Common Customs Union ensonga yo kugira ensaro zona zigure abantu baki bamahanga gamushanzo barabe ansaro batineho ki okufaza okusubura okutaya viste so echo kiriho batikiro wanoza Kenya umuntu akikubuza kaburiya no chekora ya passport mukaga cyakita yatatire munaka etatie mustampu mbagaruzayo yo kwataganga mutu ya usahe okitomu musafu oza Kenya oza Rwanda oza Burundi oza Congo oza Sudan batakwasireho echo utagira kikabakiro ngubwo mukago ogurwo mukago gwa East Africa ekya kabiri no tariff barrier okwiyaho tariff no mushoro emishoro yari yabireriho yakare kuza kusubura nka Rwanda kuza kurabana nko ukashora ebyo bikibaho biriho babikeneye omuntu na yarore agenda ashobora Rwanda agaruka ebyo echo ni kimwe ahabyatiraho ki byate parliament y'ibintu gukora ki gukora ekindi common market. By the way obwakare ebitakagira ono no manya East African kuzemera mu myaka 10 na around 20 years obwakare akabaro Kenya na Tanzania ne ori kuhurira districts za Kenya of course Kenya kandi tuzeye na economy oburama amatega Kenya already that was the common word market kugira ante ebi products za Kenya subu mu Uganda ataroki hata umuringo mutari obutakuhinda common market
hati izo tube twine waza Uganda ine 40 million people by the way chiza ne yasako in Tanzania eliyo 16 and plus. So East Africa yenkuru ebine siyanka abantu nka 10 nka 100 what 100 million million chikuni hat sahez o gitaho just Congo yonka twina katare ka around 300 what million people. Njye kimanyisa cye ekintu cyo kusubura mu Uganda ekyo kusubuza cya Uganda nkiza Congo kiba consumed by all that what akatara akondiho oza Burundi oza Rwanda oza Nkai oikusubura omisoro eri hansi low tariffs then nesaro zikozeki zigwire omuntu ari kuvuga mutukaye atine hindrances za nanka passport nebindi n'ekyebyo. So that common market ya around 300 million people ejo eriyo neza twara hari no ekya security. This is something that having to take and we are fighting East African Assembly being kureba kandi yakora nkokutekaho iheri East Africa factory ya tandika mbere mu Rwanda Kenya eza kwita abakiri Congo Kenya eza kwita kuleta Rwanda leta so twebwe twakora ki twayambeza vitu yaki. That one is one of the benefit nase ni kimwe akiriyanko kwa East Africa can't debate binkai information omyaka echabarebi baramanye na mwana wanjye charamanye no kumangwije East African naka East African community yo kwetsinisa pattern states no bakushashura okuba okwaye. So na sente zikuru mu East African community na sente zabayi bumusoro ba pattern states. So abo ba pattern states babi nebizubu okabateke ijyo pattern ashobora nje kamaza kumuya ekiriya oguma eji assembly kwa ari ibintu bibiri bya agenda njanti ebyo byahiza kwaki icyo kubanza ni bere de communications kabo kureba doya ko mahanganga currency ya East Africa change mayisa mtoti ni Uganda shilling so tine Kenya watu ni Rwanda francs ni that common currency yonka niza kuba yayongera ikintu cyangu ngahi atu ya Uganda tushaya I can see it. Of course at Sahezi barimba parliament tukurebe kintu mu ngumu njine kine ukutandikira no kwaje arekozirwe harunda pending what kutakozirwe so nitekateka vida kushemba yo tuna common currency iyo neiza tuna kuma amahiga agatwena agaisaba garion giza ebyo nibyo bikuru ebirinkahi ebya pending kuganyenda kubamanyisha of course I hate to of course I come presidents kaba service system kuza kumushobora nte sovereignty ndio mu Uganda ndio kamyana majaliona ndio mu Uganda ndio mu Congo ndichi ejo ne twarubire kwaki kurugama. So echo Africa eyo neza kutukwaki nchene kuranisa mnonga kwerebe kabantu bamwe ihanga bikora ki tungu. So umudara kugira anti East African community zende ki yambire next inchi kuzo kuyamba ubona abasako na weti basakora ki gamba nabo abaya banagira bamemba z'abakora East Africa hati niko politics za Uganda. Politics za Uganda of course ntisindika y'abantu mwenda izo twatinde parliament twatinde na speaker
pati mirundi ebitu ne baspeaker baki. So Uganda is one of the powerful. First of all, Uganda is one of the powerful countries in East Africa. Speaker, you must be very strong or in mobilization skills. No. Maybe speaker, I'm telling you to. No, clarification bwana Innocent. Tikwenda abakutureba blindfolding. Omukago okustamu gwe gukine mukache ka democracy kate tugulinka Uganda. Bagira ngo gitamu chairman no wa Uganda, speaker no wa Uganda. Baba tamu yanyu. Bagira bagira ngo gitamu speaker no wa Rwanda, chairman no wa Rwanda. So when ba tamuzi bazebonda. So Uganda bakabahereza tamu yanyu mwajirwana muyayezwa mwari tunyo tukimaze mukagira babiri mukamene tani. That one is just no kunda kugira that konka wa speaker you stand oyesimba obone wa speak no yesimba nabantu bona kali kugira nti Uganda president uko chiri president no fugicha esancha ukoraki ngo hand konka speakership you noza oyesimba bakusinga neso kweki kama ziti kapje nempo nampora echo kubanza zuwa kayesini kama no kubanza na je chile cha kama zuwa kayesini kama amone kama za amone kama kajibaga kama wewe abaza no kayesini no kuza kusinga you give the show one person daga so ni ka information they no explain when we explaining just ka information for information ekina nyenda kumanyisa wekitinisa kajiri ati koku iro mu Africa ka hariyo ababimbicherezo mu ATS Africa aza bakabine za nyabingi za emangwe mwenu kwabo juruti ninyenda kurokoka kwegito mu kibina cy'abarokore bakugira ngo leta ya nyabingi bya utkoreki tibyose kajibariyo nagira nyenda urikirize Innocent kajibariyo nagira ngo Uganda yeremere byanya bingi byayo egume nabyo then kunka kwera heze egume neshitamameze yemwe naki nabarokore abo kwato kwasa kunjira ngo sente za Uganda niziriyo niza kwegita neza Kenya na neza Rwanda esente za Uganda mu East Africa nazo ziri kukira yo buti twire tugamba eyo turya mukago nizo ziri kukira yo buti kino ko biza kwegita nesente za Kenya mutine value kushaka wale bamahanga wale bahona hegisire currency ejo niye gitaba niye in fact ekimucho kita amahanga tuwa kintu ko kubeki same that is depending what depending item on an agenda kan tuza kuchika kwa kana nyinda ko election aniza kushoborera okuyakora ki hati tayo hakugira ukose okwesimba parliament niye kuronda bakakuzanka omuyaka you can stand no basakuga hand hona of convincing a parliament ekoreki obori ya NRM obori wa NUP obori ni kibina you can stand parliament ekoreki ojibiye ekoreki kumoka kibina kibina itwenke kibina cha NRM tine bintu bishaka wana go pesimbaho no banzora bumukaki no banza first of all no interest. That's the constitution, party constitution. You should ataba chikosi nanka interest never ntigana bangai makubia shitana ba to kwasa kurota no indo kwa year kwa member of parliament wa year hata wewe kwa interest then president was tankai omukachi commission bakusendi komchi omuseki seke bareba janti mbona biza mwena ekatuye mwenda konka ahubulungi bwa party itwanda muki twarunda mwa ogutimusanga ekyo nkimu ekyakabiri bakuzibirawo kikumesa ntokoreki obiruke wenda no izanka independent waba no mayente ne members of parliament maza kurabyo you can come so ekyo nkimu
abamwe binimwe kati nka one party ya nu tubakumenya n'ikikuzo miso no kuteka tukoze iki tubatire konkanka obukujyante bibine pina iPod umugaso gwa iPod no sharing what ideas na power of bringing other parties on what on board for a common agenda. Hata ibinebye ebiko bituma iPod like DP resiro muntu wayi jema elione ekola ki mbasa kumconsidering UPC of course resiro and the parliament ya Uganda yone janta UPC gweresire na weta ina shonga na sakurawa na DP gweresire na we because it is iPod so niba kubamenyisa batakubiha nti NRM yonkuza kwita yonka kandi chimchiri open anyone can do what contest abrnebuza kujya ni only NRM ni kuleta abrnebuza rego mushayiti ya gatano program ekiri Omushana Gw'Ebyobutegyeki mujone Danson Obama yaturebera muri Kampala ka message nakareba ebare kuratira program yetu tuntu hagijana hanshonga ikwatagine na ba MPs ba East African Legislative Assembly abaremba terwa akaro MP wa East Africa oko wabeno mumanya ninga toka mumanyira akujokeri ihanga omukago gwa East Africa omisha uroza kutwegitaho sindike obutumwa bwawe aha note mushanjo mwenda 12:50 nshanjo nishatu note mushanjo mwenda 12:50 nshanjo nishatu ekanze wa Chomkama Ambrose abatensa wabahurire babagamba bikwatagene no mukago wa East Africa iwe nkaine vision ya Uganda noregwa MP zaba obwiri bawubaza ko makora cyo bahwera cyo munya Uganda niwe bari mu amenose ikibuze cy'uwambuza ukwemurama umwe ugutwa to the point sharing okuwo guti konka twaza mu East Africa n'ebigendererwa byayo naheru kuza ibintu bikangurira nakaje President Museveni agire umuntebe akareta procedure yo kureba mu East Africa ninga mahanga ga Great Africa gaje kukuga twaza kugira uko afutega de cyo cyarimwe President Museveni agaruga n'abandi nabita kubasaga mbeje shaha batambura baza Rwanda bayongera ko ije bati okusiribaza Southern Sudan n'ahandi na Sudan ubu noreba amahanga gitaga East Africa na muno Tanzania na Kenya cyo kureba sikiri makanda abo kugira ngo gature stable ngakore imirimo yabo kugari kugira gata kugari kwenda yes boy nuko byakira gataho byakira bita yayana program yo ko yangire President Museveni na program zo kwa kubazine yaga ko kachi so nebe byabaye mupije mukuseni mugamba ibyo bimuntu biti kwija gukora amahanga gatiga keso tereje tugakora kimwe Kenya Tanzania Uganda nizo main countries zikora omukago guza konka mboye nuko kuza kureba ngo bakuseni bakore ibintu mutatibenga ni ndebe rizoba bure mpiyuri mu RMP mu ndabe tusibikiye n'amahanga gandi uyu munafuna niwe nzatamurende muzayiba kandi nesete nyingi aje sete nyingi zitinde zituruga namwe tinkureba abo inchi Tanzania tintu basawugira ngo bwo bezo bwitamba tugufa umno ebizo Tanzania ni yangire kugira ngo tebuza kwikiriza ubwo mukabo kwehora miliyoni $2 ndakora mu ya East Africa akwati baragiburize n'amahanga kandi mwene eshonga zigumire ningati zangu kunkuba ziri mati nyonkanye bukuza kwebembera ihanga ningo muntu waburije tibiti bitubonere nakakikandi tibirwaje noza kwebuza wenki iki myaka yona kuruga ku Rwanda kaga na mushanjo yire myaka yenyina atakahinga y'amazina abenshi batagafuna biki bari kwata kintu cyanga nugira uta
ntakirwo hati bakusinga bashize mu musho hati nkaba members ba parliament abari muri East Africa kintu genuinely arimo ubuco bakoze bunga no buce tubakoze cyangwa kijya cyo muntu wabuze kubase ko yagaza ningaba na Kenya ningaba Tanzania ningaba Nyarwanda ningaba Kongo ngo bashimerere so umukago tibwine mani kandi kizibu kiryo muri twe wakureba amahanga nka United States of America agenda yibakorize kuka akibariho mukakitera speed chapa hano amahanga bwite tibakabire ijo bakabagira ngo tusimbure tugende bagira nka amashito abarya kwimbure isanya na n'ibindi bagira ngo tube turekire so embera ni kweli ni miremero murumuru kandi ni kweli bisi kandi agamahanga tugakushana barike kubiye cyo tuzibe no kwegita Uganda tikushana na Tanzania tikushana na Kenya ni bahinduramo umboyebembezi buri myaka ikoni ya deni Tanzania bo bagira ikibina kimwe cyama mapinduzi kuka Museveni naho twine cyo kandi cyo tuvuze so embera niko ari kugendesha konka ni mbamiza abanyarwanda abanyamahanga imyanya yitorire muhumure ebintu biza kugenda biza kugenda je bekwatira mureka kugira ngo bahumure bazomaka gabo babyame byona babukwase bo bazomaka gabo babyame batekwa kumura bekwatiremu okufokasinga habwebembezi bwabo barukwenda ngabo kubagira president ko kubagira ati muhumure umuntu nabaza gumumuka yatanguruzi yajambite tubumurekere atera mwandikagarasi abagize yasamiza mnongo abagize ngo batiristi kabyona Ambrose Marire kandi ko wabisha hanje mnongo umwami dagarasi uri mutayi wanje kandi twore kintu kimwe wagize ngo kushabe shara agire kijaha ke cyara biri GPT Neshara yanje mukama niyo yariyo nayitoroza mukama yariyo nayitoroza nandagiherero kisaga umura bananye banabanye Uganda ntuzakora ikintu kintu kigwasa kuyambi hanga yitu nabantu bitu twarwubise yitu rimo tukazoma kandi ni y'umushara nje muri reality zinyo hana nje muri yashara ya of course ni tishaba gonga tokashaba kintu shabe kibone bari mu ngabane aho data so dagazi mutaye wanje tugende kumwe kandi tugende porambora bose kurenga yitu ya so kikwatagenda East Africa President Museveni nikamara byona ngo kumuri kumwe mbeno agurukirogwe yagira ati nda MPs automatically ari ba MP mwenda bitutwara mu East Africa inareme no mukaka abasigara n'ibina kandi ushoboye kugereza kurunje ngo DP UPC bari mu kitanda naki nare bishti bahoye bona nabaye nare sigara independent na cyari ugenda balance icyo banyuma gusiga FDC kandi naye kuko wagambe imyanya shedeje yasigara ni compete ngo mu binebe byone byasigara kandi nabwo kitatu yambito abantu bawe so ebintu kuseni bigenda byona kibonye bakuseni bazana no musentezi tuzo mu musho aho kuba icyo bande tukufa mu cyo bagamba Douglas nje anagamba mwimuke era ni nyeta abantu bona mu rugeyo ihangane ryanyu kuko mu rugeyo mudende kasaba abasirranka barigire nangwa sirranka mwana mureba TV na rebe ya mudende manyi abandi clarify something nango ukwekara kwasa kwabo kuri kubi barire na muneke bw'umuntu nyongo mwebembezi iri kuseni ndebo bimisho ya sirranka ni basakutabana buzo tunabo ukwekara kwasa kwabo tibizire basingo ngiro umuntu umurabere kandi akona kavuga ku president yagira ngo yaza kuri zaini parliament yasta masibira ya tubareke prime minister baturaya Speaker no taking over. so ati babuzo maybe bakusigara aho batine Speaker no taking over ba president information on transition. Actually the leader comes last.
walita kamanda wa omu dictators nibo kubanza kujankara so kuba kumara kore bakora bo basta wajya transitional leader showing up mu muleo so waba predicting abatakamazire ko kwidika nanka enkonje y'umuhanda so wale no waba discouraging akari so bareke because wa Misiri rukaritwa mwishye rwa Sudan rureswa kinemya kabiri bashira kategekera nena anarugayo babushinga batumara kupushinga Sudan yegesha kiriki but still there's now a crisis in Sudan in Sudan it's a total crisis so in Uganda ibyo kwekarakasa byagamba bakabitandikaho we have a general you have someone who cannot Mwamika Juliet why still in Uganda it is either all of you all of us nations college folk tamble maybe aba civilian even tivos kuzanga reka tubasoza mukahumura Ambrose nzakugarukira zatarikaniwe ashatu nibiri zarenga umushahidu ya katano umureve wa GNTV ninyongera kumanyisa gospel vimba mega divida erabe hano ya aha King of Kings Church ibirabira na munana yo kwezi kwa munana umwaka 2022 shaha munana neza kubera izoba rya Sunday utakajiferwa kandi ubwo twagire tubase kwera abantu abari yo kwa heru na munonga abana bitu bishomero abatine bitabyo kutwara ishomero obucumu ekaramu hamwe na n'ibintu bindi so abana munana ukwezi no kwa munana umwaka 2022 gospel vimba mega digida hano ya aha GNTV ekiteki kitiwe mu akasente banywanyi bitu aba GNTV ihwa newspaper habona nabandi otakaferwa rebe kangu wija watwagira hano ya ari King of Kings Church noho turabe turi kandi tutegereza Muscat Motel omuriko konjero nayo ne kugirango ine obuhereza burungi ine hotel restaurant lungi sauna steam bath na massage otebirwe na noburaro burungi muno bashikire aha konjero aha stage obase kono itungira obuhereza bwo murebe kandi iwarkwenda okutunga ka face kabonire ningashi kurebeka kurungi ahura benoza hona za aha JB guest house eri kushangwa omurubo byeje omuri North Division JB guest house lejangu eriweza kwigura umwanya burungi ogora beno humuriraho iwe na mutahi wawe kurikira okora borihire ningashi okora be no koda bashire rubyeje aha warenga achipira chamakeke base kwa nitungira obuhereza burungi aha JB guest house katumuro kace nitugaruka na byinshi. This is GNTV, releasing life. Mureke kubonabona n'abashuma kandi babanira CCTV cameras bizire kuyamba mu nshongejo bine CCTV cameras zete buri hindi ni kureba ezo kikacha HIK zukoreka kalade y'ikiro no mwihangwe kandi uri kwasa kuzikonekita ngasura rero abashuma n'abambuzi bakwata kaciro nambwe n'abamashomero amakanisa amarwaro farms na offices nyabura mu murahuke mwetungira ubuherezo ubu murinde byanyu bine spy cameras alarm cameras na bulb cameras nebakwera kora electric fencing bakutungira no bwoma aburi kurebuze motoka bwita car tracking devices baguza fire extinguishers n'ubundi buhereza nyamurungi kandi nibaguza bakamwe kamwe nabo bari kwenda umwingi tushanje mu rembo rwambarara omule bus park amurego guzatora bushenyi aharuka number 1 aninga shotere note mushanje mukaga 888 ninga shotere ko wa WhatsApp note mushanje note 2 888 kinayu kinyumira whether it is katogo
Chikomando, Rolex Majasa to Nyambisi. Man, wherever I am, I enjoy you with your TV channels on my phone. Nyumiro omurembo omupya ogujjudde ebisanyusa omuli emikutu gya TV egisukka mu 8 n'egya radio nga kwotadde n'ezifirimu ng'osinziirira wonna w'oli. Genda mu App Store oteeke app ya yo TV channels ku simu yo olwo onyumirwa ennaku 3 ng'olabira bwereere ewatali kozesa data. Yo TV channels. Omushana Gw'Ebyobutegyeki tabaruka yokwe mutahi wanje ashatu na munana nzizaringa omuri shaha yitu ya 5 ekashomoho ubutumwa buke then tugaruke omu studios. Ni maza oguma mweta mugume dani kuruga omuri hanu yo muri Kakoba chokobwa hati ya Jangwa Katete yanaibaza obuhereza hamwe na panelist ya Jangwe bare obuhereza ogumba mweta mutayi witu ADB MC ADB the entertainer Jangwar team Dagara yore ADB kandi ogorwa ibere chitu cha gospel mega digida adu ya GNTV ikamwisha supporting umwana witu yebare ADB ogiyagirango EDB omugande nariya sente zanje bagizengo bamushaniriza nanyo ezanje za kuba mbenda kumpa ngo nibazimuhereza ngweno EDB wajura Dagara sya jorosha nawe so no yakasente keyo bagizengo mamuha sente zanje bamwesere nyuma abe nazire yachehora. Okay, thank you Mr. Innocent for the program. Great for me Dagara, I love and support him. This is Amoni Masheruka Shema. Yabare Amoni Kurgashema ugiyagirango Uganda kwera bene kunda abanya Uganda ko kutugumisirize tukagura ibintu ahabusere ngashabe yahiguru tukaguma tunami nangwa tegira eti mbwenu nabaherezo kwezi ukwezi konka mutakushashura umeme na namizi ekachi koresha obwinazo barbo kandi bafuna izo kutambuza muhozi ihanga ryona ngo naje kuza birthday nye bade rubare kuruga kashari ugu yajanye ndagambira Mr. Dagara ngo Uganda inende minyingi ekiti kiri kuyamba inkwatanisa
kumbagaza government akitegereze shano opposition yakwatagana bakarondo umuntu omwe rero twena kwaraheze tukamuhereza kano mwe bari State House no waramanya ngo nicyo basika bataye bita bakashari kugira ngo cyo basika ibintu nibwiye je bari badero kurga kashari kunda mnoga ni twe GNTV lekunda Dora kurga hano muri kamukuzi yagira ngo members of East African Legislative Assembly are equally the same as our MPs. Because I don't know what we have achieved from the Assembly as a country. indeed Kajubi has said that innocent is lamenting. No, yataja mnani lamenting. ariko amakinga n'umuntu Kajago mutora lamenting atari innocent. But at one time of the day he will also lament because the current situation we are in is not good. I'm Dora kurga campus. Yabare Dora. Munda Dora by the way. Yeah. Oguli Tiaba Rogers kurga katete ya jamu thanks for the show. I wanted to thank the panelists Douglas for always representing our pain, but also today he dressed so well. The tie is on the point. Wazalaka taikano ndugu Tiaba Rogers. Yabare. NBS kabisa jiwebu agamba ya bora. akasenta karete NBS takasenta kawani. Yeah. So Dora ya Teresa message mujana maisa kajibugwa no gabadagara se bakora meeting. So ya Teresa. No lamentation lamentation. Kanga ko Nasoma kitabo cy'umucyuka. kanga ko musabye. Kanga ko amuza wazama nize shoga se. Mweno na cyabashobororera nyowe ikindesire inge kiri ku ngosa byo n'ibyo kise ninkora no kubita abanyarwanda bo ibintu twabitarwaju twakundi hanga gitu twatanise na rahanga ukuri hanga rihanje kuko moto yigenga also want to teach ebi bina n'ubukuru East Africa yangire n'ubukuru no kwebaganisha kibiti bikabasa ko actually binani bikora amani gine mingi government ninga arapteka amateko mu nkora konka abantu bangurijo baba tari gaige dikurite bakabasa koresha zishita ikirenge kigendo so nubwo murimo gwanje n'ubundi waha ni nyeta bibina byona nangwa bacyengira ko nindeba abaresire binaba benyine nenda mbetegereze ku buryo mwaresire kibina Museveni SJ bobo wayina n'abandi barebere muri bina kubicyagereka kibicyakora mwe nati ntundi kugenda mwe n'umwakimanyero byangire kora mbitahazi dini mwinshi kandi kwisha kwa bunyirije kubaki nawe tayibanje burya naniwe na kino se so twena ntibo kuzameza akubihanirimo abantu ni bamwe yadende mini nyingi kukatona tukore kintu twarwari ibyo ya East Africa niza kwisha abo kubona East Africa ntiyo kuzayo na n'umutweninga n'amagezi gaichi abo kubona buwaza yo bina kazo ine okurwana kazo ye bwa constitution burizo tikujya gukora so embera ni yejo kongo uko nagambira buri hanga ine kuri kutwaza shonga zayo kujya mu zige omukirimo base kugenda umisha kandi kire batayibana yabare Kanso Basime yabare kwekomera aha GNTV amwena na ARINAITWE Yohana aho muri katete ewe bare abantu mwena mwebare kwekomera GNTV messages nizireba chokati ndabase kushoma bwakire rikanze wa Amon messages abantu wazihurira akana na ba panelist wabahora owari munonga Mr. Mabireta onaba levajin TV mwena kumuri anikaburi jone ndasima munonga ntena bukache abo kuba nima mukore kipe kumakuru mtakureba naro mutwato wire wa kasankweza shango ryo kureba kura amuneje yagamba no kumureba n'abakora konka inomeri ndo kabiri bishate bina abantu nekereza imeno yaraze wind up one
nasebo nabanyabo abareba GNTV omukabo gwa East Africa obu Uganda etumye entebe y'obwa speaker ekabiriye egana kiyamba konka abo politics n'abantu banje yatugambira bacyankaranya obukikenso mucyaraziwa bareta kidega konkikiritamemo. Okay. So tukujya tukafuna ba speaker babiri omutamuzibi tukafuna speaker omutame speakers babiri omutamemwe abo kavuyo kayigana na political dishonest. Two naro myono wanje kutugambira ko mu market shore mu gumimbare mabantu magezi rwanda mazirimi yakinga iki jumka twara mu Kenya baganga mwatwara ibicuru babya mwatwara amate baganga isafuke biretaru naro yo myono wanje kutugambira tarifu barriers hati mu misoro yanyu Uganda barimiri mu misoro kucyasingayo yiwo kwenda gamba tarifu barriers za ayiturundi MTV NBS rizoba ya netwereka emisoro amina majuta prices z'amajuta variations especially on East African countries ezishateza abandisi we Uganda iri akakaga na bishatu Tanzania na Kenya zibyo mu 15 na 2 na bishatu 5 na 2 mushati tarifu bariya zizo y'ukungambira yani tarifu basewe nabanyabo batabita babaye abanywani bita bari yo mbwebemeza bakwasiriya nga bariba n'imisoro mingi omisoro yabo mingi yaretera ebintu kutemba muno because itaye mashiti wabara sentence bo kujiyo tikabura kuchana na habo nubu yakubaliwe the major problem nibazira kashasha kakunda muzende munonga karye byihanga emisoro yaba mingi na vis-a-vis n'amabanja gutwira so wasanga mutsine bibyo I don't know actually he has made me believe on statement ya social media inguza gambara batuza baturikiri abakutureba ngo abantu nibashata butakubasa kubura bakikiriza omukazi yakunzire kuzo mu rukundo no bakumubiya biyo tutedagaratsa ine richo litakoreba ki kasta waba yakoze redagaratsa dagira ki namukunda tukambye tukugadaga skaine richo tomureka ukatwara ido sedo tine richo aine micho gakoreba ki omuntu yari sente nyingi na wamugamba najata pana techo ninchubasa chamara buri muntu bokumata kandi deno mutoka satatu nicheza mutakucheza kwabo no wa movement omuhaji wa movement ezesha basewe nabanyabo karamo cy'abantu bari bapfu nza kuwata billion basi 18 tuzitware ngaye tuzitware office ya prime minister y'abantu kumbi ya office ya prime minister ekarima kambaro ekarima kambaro mu lockdown lero neza kubasa karamuja hati karamoja basewe nabanyabo bari ba GNTV ukukwina mu katoro tori bare otkaramoja ni mino bakabira okufenjara ngubiyombo wabizwe kama market wa kwenda abacho batakurutoro bakatuga kasese security uri insecurity no kwibasene ijuji jo tukuza kuyegamba ijuji tukuza kuzomuba ura tukuza kuza ijuji jo tukuza kuza omukora budget government yo mwamitu buhaburu ekakwata supplementary budget yo muhombi kinana na musanga no bucyo kabu East Africa ura no bucyo kabu yabutwara mu security ni karamoji amin nanka operations ni karamoji yakwata billion obumbabiri na butano yabuteka omu security ni karamoji hati ezo zona kali yazituri katwara yabantemere tibakubira bariyo so twinebizo abaso takagira mu East Africa you see have a problem you can't give what you don't have. So they are expecting East Africa kubonera Uganda inebizo. You go to Tanzania uri abantu ko batakubese. Hakono iko umutu wa Uganda. Because I've been in Tanzania. Rwanda ubure bwamboro ngoro rwabo rwasire yo uri yaba kwikiriza ngo inenye no ke yadagarasi. Wenda kuri budget tukaza yo. Ndagarasi ni koza bwa nyabo ba kungabi warakadirote yaka muri yango eje kabiri qualification nambeo
kungaba takurumanya kurugamba rero uri yabatamucyangaranya bakavuga zo mu Uganda because agamanga kuri kungamira kuyigitana. Take an example ezesa Rwanda wari batoto omunanga asawe yakatoto esimu yawe neto muri audio speed obano yenda obato kujarati so hatabu bine freedom of expression iyo banyangu Africa muza kora bazaciye he bamaza kugiye nati nindeba no tugambira sente kajubutari musetinga babu ura otari musetinga babu yanza sente zanyo omunsi yona sakadira na East Africa nizo zikora kuri so mukora ko mu market abwati mwineti eti mukutwara mu world market waseba nabanyabe bya East Africa owe no rubuzo ornate nemwe abanya Uganda kwiteza mukakwasa dagarasi esare kakwata Uganda tukateka rozo mbiyinza tukagira ngo iyangari yetu tukatera tukaretereza tukaregaraza map because East Africa community yo kubanza eje yari no ngakana mutsaye Uganda was best for education. Ababona bukura president zabo mu East Africa bona bakashimira Makere. But now to go to Makere this time. Kenya again you health wise. Nchokule Chinyata hospital ya Beneti inamani. Tanzania ne byo rejati. Kunkati Uganda Makere ne sherebera abu government ero Peter education system. Ibya magara byo nuna kwata bigambiro. Mwina ne mubimani yabaramona ebya ubwo bumwine simayisa ngati babigura neze share za kugamba kuyigura abanyegana basabutaza Kongo kusubura no basabuza yo kuyiba nguko batwira okuchukora. Okay, so will East Africa help Ugandans? So the last appeal abasebo nabanyabo erugeko abasebo nabanyabo abarebe ba GNTV mugambire nabandi ngwihangari yitu kubi tubanze turitereze tubone kuza East Africa eyo murenge abo kwa East Africa 2016 bakira obiba ka Dr. was very silent. Ezesa Kongo yambunda East Africa legislature is silent and you tell us when ezako yamba mwebara munonga murara. Okay, thanks Mr. Innocent for the program. Ugandans are watching. God bless you. Muyamba Isaac record. Anze muri yabiseze kabire umwabikaje so ugambo byabona waho amoni yamusiza mu munonga ni mukunda because that's how people speak. Abakisitoro mu zereje aramsikaza stamina zereje na wagamaga amoni ni amoni nawe mu RDC Shayna mu RDC no ndaje wasa ngo mudari mu lanyeje hone ni maje ko nayo. But now first of all omudari gamanta first Kenya abanya Kenya bakasimba horayini bari kuzo mu Uganda kwakira amazuta kimanye batukimanye na khati zahe izuka Kenya amazuta garuga one thing you need to understand amazuta gasinje kaka itanaru 10 omuri Kenya omuri garagura kaka omuntu atakumanya ntoko ga Kenya kuzo mu Uganda ni around 5000 kilometers kuzo mu Uganda Kampala 5000 kilometers transport ya cost ya mazuta kugata cost kuza aga Kenya sinjemwe ikumesa aga Uganda gari hasi kukiraga aga Kenya because of that transport amazuta mu Uganda tine bidiyo by'amazuta nzoga taha amazuta garaba ku nigiza garaba mu Nyanza garaba Kenya garaba mu all those kilometers kuzo mu Uganda. That's why there's a different a variance in what cost yachi oyamazuta hata na yamwe mtuzo kuchitumira kumusomesa kimwe echa kabiri wanziti mayeta research tena kubaza ku atmane no sobe bali yabuza nti Uganda etunde cyo mu East Africa twemeriza Sudan wari bamotoka zikuza Sudan zikutwara bike ebyo kuriya ebyoma ebikike Sudan wareba first tukacingaho kace na nkasukari yo kuzo mu Tanzania na Kenya abantu baterendu we sell almost all the sugar omugumuliki omukenya ebicyori mu Kenya ejo watu oguza nti Uganda ni koraki Uganda manyanze niyo center erikabira handi Rwanda kwiza kwiguraho tajyantembere ya naka abusingi you remember all the food ekuzaka
ekuzarwanirira bonerwa mu Uganda. So I want this man to understand, this someone to understand, Honorable Amon, I want you to understand that Uganda eriya revenue what ekichwana obuzi ate ayera kibuzo ayekyagira yes kyagamba abamwe tibine freedom of speech. How do you do it? Yes, in Uganda there's every freedom you can you may think of. Freedom of speech, freedom of expression, freedom of worship. These things we can even sell them out in what? In other countries. Yes. So now one thing you need to understand, there are things which are virtual. The currency. Someone was giving an example of USA. USA has a common denomination. US what? USA. Now you see how developed it is. Uganda, we need to agree that we need to move together. But it is a process. So a chair is a she's a common president, and about our question about President Uganda. This Uganda President Museveni. Uganda are the brains you see here. Eh? At one time, his ideology will also do what? Phase out, all continue to exist, but through another what? Okay. Another person. Yes. So we are talking about an integrated East African community, a vibrant. Ekindi mnonga nyina kubaganja. Ogu namusiza wefu this. But I want to submit humbly that come away. Most FDC people, President wabo no hana abadi nanka message. Na watari siza yazuleni kwitono. Because now when you look at nanka chifefe chiza message, the person I trust. Why we have because that's that man. We have Gamba East Africa. You would even copy him or trouble because he knows the value ya East African what? Community. Konkomu tiyaza ya Gamba ya kunda. We are talking about East Africa. He's talking about abantu. No. Let's get to Ramabasi. East Africa. Yeah. You know about the SGR. This is a Chon and Chikazaroho or Chikura Iara. We are talking about, and first one is getting completed in Kenya and somewhat. And so when that one happens, and you see now is overcome at least it is on Ankai. Is on a Congo because the Congo has done what? So, common transport, common what? I think that's the way to go. I look at to Uganda, Uganda, you are brand new. You know, one see sense. What of your books? Dagaras. Yes. Nichereza nyebaze abatusindikira message. Bona Omushana zona himuri ngenda kubebaza abo kureba TV. Muganda wanje tyaba n'omukyara nimbaramusyaho akomutano iwaba kutureba oshinza President Museveni amara emyaka 36 ari kwebembera ihangeri omuri Kenya akashangaho Moi Arap Moi yagenda hija Kibaki hizire Uhuru ariyo nata kwa munana twashika ariyo na amare myaka 10 ariyo nata nkabagambira ngo myaka 8 acharatiro nakachiko karamara hizo owechitinisa Uhuru ebyakozero myaka 8 ya Kenya nibikirowe by'imyaka 36 kasunkana kugambira wandi nkura nimbigamba akozere kilometers umutwaro gumwe na 10 zembuto wenda kashatana mukaga akozere kilometers umutwaro gumwe na 10 za Tamaka Road owe myaka 36 imo bakutureba ugumu kugira ngo numwenda yiyongereyo akozere kilometers kakaga ahabeye kukira eyo mutwaro gumwe na 10 ya Uhuru kunka wajiko iro myaka 36 omunsi yona hati nito tukukira y'oruguto orwe bay
northern bypass umunsi yona urwakorirwe aha sente ezitakabahoga konko ruguto rwe sente zarukoze umuri Amerika nurukore enguto zindi nk'itanu abo nubo barikwenda yiza yashanga ihangari ya Rwanda wawahereze wese akaje cyo wareba ndakutataganya bwana ugamba obu ninyi obu wana ugamba tuwanja boya ngumbandike niwe handika yize mu Rwanda yashanga Rwanda hariyo ba president abandi hariyo Kagame ayemyaka na wimpuringo akoperi emba jangu wibohekere nono yereko umugongo Kagame nawe agambira abanyarwanda ngo tayine hakora ki tayine hakuza konka wareba ekinani nyenda kwereka abakutureba abo president Museveni no mahanga ga East Africa bona bashangire mbaru kwebembera waza kuzaha record bakozire debizo cyo kameberi yo mu ihanga rya Rwanda konka warabazungu kuba bene ba praising ekiryo mu Rwanda ubu turi kumanya ngo Rwanda ekahwaho muri 1994 no mu genocide ekahwaho yaba flat president no chimanya Kagame yiza batandikira ha scratches erizo batko kuba no yenda kurambura mu East Africa uriwe rebe noza Rwanda wareba GDP yabo ninja hayitu kunkito tumazire myaka 3 na mukaga oriona ogwariyo nakugambira reka nkweze report ya World Bank amanyawe tuzakajibere ibintu to kwenda abantu babihura World Bank igizirengwa abiva kubamba tubihango babara egizenteka ngo Uganda tekabire wade no kushuriza nko wakubanoriingurizayo ngo tekabire wade no kushuriza yo mu middle income status konka nkabagambira president Museveni akaza TV bukaba burihangwe hakahatari mu kusinda kugira ngo umuntu arire nko mbara yabiha abanya-Uganda ngo Uganda eriyo middle income status in fact yagambira na Kasayi atabwenje takwenda kukigambira abanya-Uganda report ya World Bank imwe wakutureba egizire ngo Uganda teka tekire na no kushuriza yo mu middle income status kuko kabagambira ngo Magufuli w'imyakena onure 4 years omugenze Magufuli eyategekira ihanga rya Tanzania bamba kasiga yabahereza amashanyarazi yayambuse yamize ensozi ngate ensozi zaba amoni kuri yesu twagire mwe za mwizi okoko Magufuli no manya Tanzania ati Tanzania no mani nkaza mwizi ebintu arebere mwizi ni ukweri nensi erihire webale akatembesa nizi omunsejo agisigiro middle income status imwe bakutureba emyakena so ekinani nyenda kugamba ekizibu nengi hato buzubu nkabagambira tushemire kubwihari president Museveni nite tutandike kwereba nkekizibu nkukorebera abantu basirira nkabagira nkonka family emwe ne tutegeke etakumareje myaka yona rebi ibanza risirira nka yafuna nirikirana na budget yitu manana ubwo yanagera ngo ibirisirira ngati byo birya turi kucumanya kajubi ngwibanze rutwino mu ihangeri nirikira budget yitu kora buri mwaka ibanze tuyine rikira omunsi yona Uganda hata na Sri Lanka imwe bakutureba nizonse zonke ibiri ezina mabanza agarukira budget yo mwaka na nebyo bugige bibiri so hata na Uganda aho niho turiyone tuza cyo nani ngamba ngo ishaya ya Sri Lanka yareta kozara hariya rero hangana ija kuba yaturya zamanya abo kuba abantu kine turi kubasa kubakore kindi okwiyaho muri yomwe iwarukundeba ha TV iwaine muganda wabo bamahe iwobo mwine mu police reba nabo bariyo mbabona n'abapolisi bariyo babona n'abashomesa nabo bariyo mbabona reba abasirikare babihire ngo hati kuriyo muntu kugira ngo hati ngo kuruganana ariyo rutuza kongera kasente nkonka tutandiko mwako gurukwiza kandi atumwa mutargo mwako gurukwiza mu ngambera cye byabizo buri munya Uganda yekwateremo iwariyo mu mbere nunji nkabakajubi ntumango obviously muri bake bakajubi imwe bariho mu mbera nunji mwe tumkwenda tutwenda mutwegiteho kajubi nyabe niyo ningamba timwe niyo ningamba babari nkitwe iwanyigirwe mbera kandi ari kureba ngo aba bantu tubakine hiba kubasa kututwara ntutekwa kwe kwatera mutwena nambwe nine kitiyo ntutebekana se furembe kwera agambe nabeshengereza twe kwateremu tweye buri omwe yebembere ine se teka kusheka ese zonga tizo kushekera mbayida we are very serious tukwiza gumana turebe ihangari giturukagumana dufa ninde tukagumana tusheka busheka abashaka tubashekire kiri kumara bakajuba barije bo baguma mbitanda byabo babyana nibiza imwe niyo no jamba barisirira ko mu swimming pool tira babemba barebero muka
hati na nitwe nimwiza kuturebera kayi omu state house kwasire twajegaririza kajibu nakubara hariyo we Nyamitanga ito twayegaririza ikintu twayegaririza ihanga ryitu hati turitwe abakora decisions turi kubasa guma tureka abantu nkaba aba economy field abanya-Uganda kwitwa enzara then kajiba kiza hakajya utaro crisis ngukara moja bariyo no bafa utaro crisis asononda tubanze tweho twena so twaba tuyinembera nkejo basebona banyabo ere bya legislative assembly nabeshengereza mbirgeho semanye no community mu birimyi byesasire abo kuba byona tibyine makuru ebintu binuka na gabreje do mura cha parafit haciro makuru bituza kwiya tweyebemberemu twegaririza ihanga ryitu nibwo turagarike tukakora emikago erimu amakuru emikago eri kusasibwa abantu because omukago innocent omukago kutagamba kufa kw'abantu omukago kutagamba ha mishoro y'abantu omukago kutagamba ha bwenji ntugura amajita gebeyi konka tutine entasya buri muntu buri munya-Uganda hati report kuzirwe ma innocent kajiruta kukimanya ngo buri makaci 10 buri makaci 10 amakaci 89 uriwo rero gariho muroni egihanga ndibande zankai buri hati nimwenda tuongereye emyaka endize 5 then 100% yonehoyo buri munya-Uganda be nabanzibwa munya-Uganda be takibasa kushomesa mwana amiza marungi go tukagargaho nibatuhereze birebana hati ninja tubaje bitreating no kubitreating so embereje tarondi araje stopping niwe nanye iwari kundeba buri umwe kumangwe embere munyigire nite turi kuza kwehindura embereji tukegariziha ubwo mushatu atamwerekere kintu we nkabajyango burwa kongera kubanyiga kareba mwayongera kubyama hati wayongera gukora ki ayongera kongera mamani konka ko ararebe mwasimuka naija kwiruka nkoriya yirikira amizi yeba David chikamushanju ezaringa umushaha mukaga zakashesha honorable Salma Marina yebare tureba na ka message nakareba yebare kutukuratira Ambrose madiriza kwakira kandi bekigambo cyo webare omwami Innocent webare no kunyita TV y'abantu ni sima management yona okutwikiriza kutobwirobo yatemeje kugira ngo metshobora abantu isima n'abataye banje abatesa amagwejo n'ibigambo byabo mbanza no mwami dagara master nyaro bajo dagara simumura eshonga zazikora kuko wazigamba ko kandi kacheka cyengana korambora East Africa tekujija akora iyo ekukatwara akwanje ekayagezwe yatambura twakomandanga muntu kutambura cyonko kikrosinga bakutera mu gisi yorarebere ndanga muntu in expire date kuya he ya Uganda yo ebyasigara ndikoma after 10 years I see the Uganda presidential aspirant police nete kwa kurikiriza abanya-Uganda cyo bari bwa most especially itwite benye ekitura akore ngoko mu amidagarasi yanagamba buri munya-Uganda nakwapa kureba ngo shonga ziragenda buri munya-Uganda amahanga gaheru gaturugemo buri munya-Uganda so kandi itwite na program itwine twizire kureta solutions ninga answers zabibuza abanya-Uganda bibi so niyo mbere ni yemwe ituratwaze kurenga ihanga ryitu ryagenda ki kandi tujya kukikora tutari mu bibi ibi nakutandika izoba mu birebenka ngihegarire kusi ibi binani byo bitwawira byo gutsindira no kutwitira kimwe tukarwa se bino mbirugemo twase kugira ihanga ryitu kureba turayitoza so ekiturakore ekikuza kushemba yo kwitwe nk'abanyambara nkanyukuza mu ntebe 16 nyine agende je natandikire mu manya hino mo bakangwata antegateganisa mukaci konka ninjabu nizamo namwe nimbasha bangu mandiri garuka umuramo guni mutwara mu kibuga hagati kapa manda garasi kacu biniwe no mwabino se chete jenze kuri nakubiya tari so mwije twatanise tugende tune program yo kore kirungi cyonka utalitero munya-Uganda mutayo no polisi kandi abapolisi n'abarabu mu rugomba nya-Uganda yangane yitwena twede kore kikire umushonga yikire umbwire bwenye nasigara nicyo mugama Ambrose umwana wanyu tegeka gukora program zo mwandira murare kubanje kajibe kigambo kimwe twuruga cyo kubanza
wabya TV ihanga na radio otyo kwegirisa ebigambo by'okukola ki by'okugamba ndakutukanga 1994 Holmesikazi yagira ati aregiyemu mu ihanga agamba ebigambo akisa millions of people died bitadaka muzakayi ebyo omusenchari egi omumyaka egi twine kuba ntibigarukaho nkabiri so twine kwegeniseza kandi ihanga rita abantu basigara mu buteka kubari bari mbakubona ko bakora sente zabo bashimirwa mu ihanga ryabo no mubiri ikima kindi n'abantu bamanye izoba ry'umushamarishemu omwanyangwenja enaramutekera emyaka nabinengahe abumba gamba bashatu konkazi I think eriye kabini tujye hankabi na plus konka cyamo cya pinduze cy'imyaka 20 kandi iyara East Africa kandi abatanzania tubakurita mu kibina kindi cyona bone bareta kibine konka Uganda leta NRM leta UPC leta UP leta binabyo so hata democracy no jibaranga bari bareta kibine cy'abantu mwenda bitutwayete kibi abantu mukaga n'abantu bashatu bati so amwe ni kuma ekindi like now you see someone talks about 300 kilometers of road out of 300 kilometers of road tarmac. Takuma, Kenya is one of the biggest economy. Okay. Area cost. Ni mpango. So their budget is bigger than what? And it has been big for the last what? For the last almost all the years. Okay. So Omuhanga tapaskola chichabaji. Uganda we are trying to why Uganda olutambula omugudo kugo north east kuza south east okazom west south west kuzankahi north west okazom east east west north south omugudo za corners everywhere okalema masayizi gona gari mu Uganda everywhere everywhere mwene chokaba na mkaga this one doesn't I'm a technician by profession Uganda eneli chokaba na mkaga all the districts are covered already in the morning only eneli chokaba na mkaga ese mubihira abanya Uganda mubihire mwari ngaha erizo twakwatira yo no